Ya sanibona. Phela ngale ka-TikTok anoza phela nize nje ka-TikTok nizo-follow-a sihlale nje kube mnandi. Asikho serious-ke ngale ka-TikTok nje siyayixoxela nje siyihlekele, yabo. Manje uma ufuna nawe-ke ukuthi uxoxe nje uhleke, uboza ngale ka-TikTok, uyabo. Uzo-follow i-akhawunti yami ngale ka-TikTok, uphinde uhambe ngale ka-Facebook nakhona ufike ufollowe i-akhawunti yami ngale ka-Facebook. Niyezwa ngithi? Yini-ke, hhayi ake nilaleleni-ke lana bengixoxa ngoShaka lana. Lalelani la, bese niyahamba-ke niya ngale ka-TikTok niyothi follow. Niyezwa ngithi? Okay.